Jotono sari kaham ang tasingo Facebook live kisah hakia haimani aro network thikai maya ni bagai disconnected ungta tango abon bagai tau ang recording khaya aba upload khe risena hinai ang recording khaya abong kha kasia just short kasia information norong ni bagai जों covid manja khangkeno mane kirinani mane kok gरै tom hinke जों borongni je rules and regulation no जों follow khai je doctor instruction khayo ba haike जों bithi rong no sa khangke aba hami thango ang actually sanani nei musungmani hingke 25th of thane mas ni april ang corona manja kha manjak gulo tini bai 14 din kawai 8 tarik Mei hingkai tini ani complete hingka quarantine dongmani isolate but borok sawo te observation self observation te sapta kaisa जों naijin sama bagai ang nokhorya ko angkai jotoni je anu sobanai rongno jotono ang hambai maya paro papilia tai je ani bagai suri woi tongne rongno bo belekena hambai angkai kaisa rongno sanamu sumakaya ba haisi जों covid जों manjagoni baikai saimana thangangkai जों symptom sini soriwo kwbangma phayo tabogrom di baksani ke kongrayungo baksani ke lumu bokrok sawo baksani ke sak sakurbo ani ke sak sakurwoi ba ani sak ekdom icha korei samung khainani ba কোনো খাইপন আরাম নাঙ্গিয়া একদম বোঝাক মা খাইকে শাক সাই দङ আবন বাগে আং গংকে ওয়ান সুকাবো কোনো কাইসা করোনা রনো ইনফেক্টেড দङ খানা হनै ওয়ান সুই আং টেস্টিং খাইজাকা হসপিটাল थांगे टेस्टिं खाइनामने पॉजिटिव फाइ माने यागुला आं डॉक्टर गानो एडवाइस खाइया बाहायके बिथि रंनो जानानि बा मको बाहायके फॉलो अप खाइ डेली न तंगनानि abo hangke borok steam water rok khaji rok saka gargal rok khaji hini saka tai borok ni bithi rok no time mote chadi ni borok saka kai tab to recover angka angkai borok sau self test observation bai sapta kaise tongni saka angkai sanamo somaka wa haise जों tabuk covid ni somoyo जों jesuk mansak फाताराव थांयावै फाताराव नखायावै तङै मान खांखाना जों जावन हनै वानसो तमनि हिंके जों असय एरें नांयावै जों बाजाराव थांगै बरक रबै मालाय गैदारिं खायै कक सालाय बाजार जागाराव अबखुदा चिनि कोरोना बा चिनि कोविड टेबो स्प्रेड तंनानि चान्सेस गोबां तमनि हिंके जे बरक कोविड मानजाक नंबै मालाय खांके निनि सरि हाबतांके बानिनि नों इफेक्टेड नों थांगा ते खरकसन नों थाङै मालायके ते खरकसन इ थांबिरु जेमन फर द एग्जांपल ताबु मानदायनो बरक फाइया जरायना बाजाराव खमलुं बरक बथांगो जरायना बाजाराव चम्पनवन बथांगो जरायना बाजाराव ओंखाय नों बथांगा जरायना बाजाराव ओंखाय जे खरकसा ककनि कक मानदायनि फाना मानजाक फायै नंबै मालाय मा यागुलो ते खरकसा बाय नों मालाय जावखा ओंखाय ओ जे मानदाय जे मानजाक आबो निन सरि हापका निन सरि नि ते खरकसा नर नों ताबुक आबो सलय मानो ओंखाय आबो बरक ते खरकसा नर थाङै ते खरकसा सलय मानो ओंखाय बा होनम बागै जों जेसक मानसाक जों नगो तंखांखनो साकोगो ताबु गभर्नमेन्ट रक हरनि 10 जरा 10 तानसिम कर्फ्यू रमानि ताबुक तो तेसा ना बसकांगा कुरखा सारिकनि 6 ता खांखनो कोरोना नि कर्फ्यू रजाक 144 सेक्शन ओंखाय आबन बागै आं जतन कयनामो सम जेसक मानसक नरक नखया तंखायना जानाय जों गभर्नमेन्ट नि प्रॉफिट नि बागै आबो चिनि सेल्फ प्रॉफिट नि बागैसो जों नखया तंमाखान जाव जों साप्ताहो आगे जों नांखांके आगे तो 5-6 दिन जों साप्ता डेली फन जों नखरै दं कुन दिन बात करि जों ताबुं नांखांके साप्तानि जों लिस्ट खायो 1 दिन बा 2 दिन रक नखरनानि अब हायरक नायदि नों 3 दिन बा 4 दिननि जे सामुं मानि नांमानि नों लिस्ट खाय नों बाजाराव थांखा वाइसे फैनो पाइतो बुदि
bazaro waisa thanga kan nini sapto choli manager aba haike paitu khangke nung jesik thangya tongoi mano borok male tongmano amsuk nini bo safety bo sak bongo tai nini family ni je nini ama babu banin charai rok banin bi busa je jo tongnai rok bo safety ngu gabon bagai jotono no kaisa sana musungo je kuno ngin choriwa luma sakpan haikya ba sori rubai kya kongrai rogungu ba sakur bo bahai rogung khangke covid test kajak nadi covid test kajak na aba to kuno as problem ya just nini bukungo kaisa tongko tula bai sorawui abono borok nini kungtui no tiklai abo testing kito borok rubo ruman jagulo abo report login mano nung 10 hoite 15 minute ba nasik ka no seman thango ambagai jeng jese precaution khemano abo no chini chakogo than nung tabuk ang lunggatho doctor thanani ba ang bokrok sakatho ang doctor thanani amte hini tongha ka abo sung bari sorirok bari thanani chances dong gabon se sekang jeng je puru puya ungya sin sakang na jeng precaution khemang kangke abo sin bagai belakeno chakogo abon bagai angkha khayo norok ani je short message bai norok bujiwan ni norok bujiyarok tongkha ka norok anu ani tolawo comment khaji ang norok no reply nani saito bana corona manjake baba hayung engkai corona ekta abo jotonse spread virus abo nga kaisa borok nite khoroksan borok norok thangai infected engkangkai abo asuk nini je sakni soriwo tekunu samung khanya ni icha kare abo hairok khai no khibo komjor khai khibo amno nung judi no bono ni hoite nung basinani hingkangke jeng puila ni simna precaution khanya nangnai a precaution hingkangke norok sob somoi hand sanitizer use khaji tai mask use khaji ni personal hand sanitizer sob somoi logi tondi je jaga phan nung thang kai komse kom 1 meter phan distance borok bai kisa hasali tongdi borok bai ta nang lagi tai nogo phaikeng kano tui tukoi nini je phatorori kan haimarong no abono alada kai suikhipdi angkai abo te kaisa ongko jotonse nangkuk mani hingkangke jeng bazarogo thangkangke jeng buini bwskango ta haisudi ba bui haisumani ate hai crowd jaga rogo ta tongdi jate ninro infected ingna bagai sobsomoi mask no thuknani abo nagi jeng baksa hanu police ro romo lama rogo mask thukjagya rok ni actually abo chini kaham ni bagai se borok abo awareness ni bagai se borok abo makhayo tamni hingke mask thubi hangangke chini spread nani tebo chances kabang tongma bagai abo mask thubi ko borok romo tai jesuk borok kabangma tongman jaga rogo tongya tongkai jawo tai night curfew ni rwmani karon hingkangke jeng borok samung nangya puru hanyo malai lai gobro lai kok salai tonglainani tabuk abo hai somoi kahamya chini jora hamya jeng kisa mana siklainai abon bagai jotono no koyo nogo tongdi nogo tongoi na norongni samung rok je khaji angkai norongni safe ni bagai nogo tongkangkai no sanai stay at home stay safe thank you jotono no hambai. Please subscribe Borok Post for latest news and updates. Follow Borok Post in borokpost.com, Facebook and Twitter.